Mohiye motle wa lenaneo le ratang, lenaneo la beke le beke, lenaneo la Sesotho Sermons and Programs. Re a o amohela hape ka thabo sabateng sena se monate, sabateng se molemo, sabateng sa Morena Modimo ya o tsamaisetsang sabateng sena ke o hawa ka mehla ke thapelo ya letete ke letete la mohale. Ke re phutholoha nama lehoto hobane o sebakeng se nepahetseng moo Morena Modimo a o lokiseditseng molaetsa o le hona teng. Ke na le moholo wa ka mona eo Morena a mo kgethileng e le molomo wa hae sabateng sena, ke Ntate Molotjwa Habedi. Ke enwa moholo a go ba hlabe ka madume. Mohi le molatedi wa lenaneo la Sesotho Sermons and Programs, ke a o dumedisa ka lebitso le matla la moleki wa rona le Morena Jesu Kriste. Amen. Amen. Ha se a re o tlile ka madume jwalo Ntate Molotjwa, o se a re lokollotse mohi e motle. E re ke o hopotse hore re otla ka mahlakore a mabedi ka mona ka Facebook le ka YouTube. Re la ka ra ba le bothatanyana ba YouTube beke tse pedi tse fetileng, empa bo lokisitswe, ntho di motjheng, ntho di tsamaya hantle. O ka nka link eno eo bang o e fumane o nang le yona kapa mo shebeletseng wa e agolela metswalle, basebetsi mmoho, bakereki mmoho, bana beno, mohatsa hao, motswadi wa hao, ba tle se ke ba fetwa ke ditaba tse monate tsena tseo Morena a re tshwaretseng tsona, a tlo re fa tsona ka molomo wa moholo wa rona Ntate Molotjwa. Mme mohi e motle re ke o hopotse hape hore haeba o na le dipotso kapa o na le dikopo tsa thapelo kapa o na le ditlatsetso ho molaetsa ona o re tlang ho bua le ka ona tsatsing lena, se ke wa tshaba, se ke wa qeaqea. Wena o bo so di type fela moo o leng hona teng. Re tlabe se ntse re di address jwalo ka mehla beke le beke. Ntle le hore re senye nako, mohi e motle e re ke o meme re inamise dihlooho thapelong ha re bitsa monga mosebetsi ona hore a tlo re etella pele ha re rapeleng. Ntate wa mohauhelo, ntate wa Morena le moleki wa rona Jesu Kriste, ke rona bana Jehova re tlile ka pele ho bona mela ba maoto wa hao ka tsela e kgethehileng. Re o leboha Jehova ha ele mona ka mohau wa hao o re tshidiseditse selemong se setjha sa 2026. Ka nako nngwe ntho e kang ena re nka hanyane hobane re bona dilemong tse di feta, empa ke ka mohau wa hao fela, ke ka matla a hao le lerato la hao Jehova, rona re ntseng re le ba ntseng ba le ka hodimo ho lefatshe, ba ntseng ba kgona hore ba o rapele, ba o kgumamele. Ka hoo Jehova re a o leboha, mme re o leboha le ka monyetla ona o re fileng ona bekeng ena, tsatsing lena specifically. Ha o tlo re ruta, o tlo bua le rona ka molomo wa Ntate Molotjwa. Ke enwa mohlanka wa hao, ke enwa molomo wa hao, o mo sebedisa kgafetsa ka dinako tsohle. Re kopa Jehova ka tsela e kgethehileng o ke o kene ho yena, o ke o kene pelong ya hae, kene kelellong ya hae, o thetse molomo wa hae hore tsohle tseo a tla di bua Jehova ebe tse tla o phahamisa, tse tla o tlotlisa. Qeteleng ya letsatsi bohle re tle re re ho bile molemo hore ebe re ila ra ba le wena hoseng hona. Hlohonolofatsa ministry wa hae, hlohonolofatsa lelapa la hae ka Jesu Kriste Morena le Moleki ra rapela. Amen. Amen. Ka nnete moholo, ha se ke tshilo tjena e re ke o lokolle o mathe ka moo fueng ka teng. O itse taba tsa molaetsa le title re tla di utlwa ha o so ntso o otla, mme ke dumela hore ke moya o halalelang o fileng ka tsela eno. Ke a leboha Ntate Letete, ke a leboha le batshehetsi le balatedi ba lenaneo la Sesotho Sermons and Programs ka monyetla o re o fumanang hoseng hona lentsweng la Modimo hore re ke re dule fatshe, re ke re ore lentswe la Modimo. Lentswe la Modimo ke seo re tlo bua ka sona letsatsing la kajeno. Nakong e fetileng tshebeletsong eo nkileng ka etsa hona platformong ena, kapa thutong eo nkileng ka etsa tshebeletsong ena le platformong ena, re ne re ntse re bua ka tumelo, mme re bua ka lentswe la Modimo ho tswala tumelo. Ya ebang o ne a ntse a latela tshebeletso eno letsatsi leno, o tla hopola hore re ne re bua ka se tliswang ke lentswe la Modimo bophelong. Mme letsatsing la kajeno
ho ratile Modimo hore re tswele pele under the same subject ya tumelo. Ke tlo bala buka ya Baheberu kgaolo ke 11 temana ke ya botshelela, Hebrews 11:6. Mme ke na le baka la ho bala temana ena e re empa tumelo ha e le siyo ha o ka moo Modimo o ka kgahliswang ka teng. Ya atamelang Modimo e ka kgona a dumele hobane o teng le hoba ke ona moputsi wa bao batlang. Batla fela re tsepamise maikutlo a rona karolong ya pele ya temana ena. Jwale re tle re ye ho tsepamisa maikutlo a rona karolong ya ho qetela ya temana e latelang, e leng ya Baroma kgaolo ke ya 14 temana ya 23. Baheberu 11:6 kgaolo ya pele, Baheberu 11:6 karolo ya pele e re empa tumelo ha e le siyo ha o ka moo Modimo o ka kgahliswang ka teng. Ya atamelang Modimo e ka kgona a dumele. Ke tshwara moo Baroma 14:23 karolo ya ho qetela e re mme se seng le se seng se sa etsweng ka tumelo ke sebe. Tumelo ha e le siyo ha o ka moo Modimo o ka kgahliswang ka teng. Ya atamelang Modimo e ka kgona a dumele. Modimo ha kgahliswe ha tumelo e le siyo. Mme lebaka ke hobane se seng le se seng se sa etsweng ka tumelo ke sebe. Jwale re a utlwa hore na ke hobaneng ha Modimo a kekeng a kgahliswa ha tumelo e le siyo. Ke hobaneng bosiyo ba tumelo bo bolela boteng ba sebe. There's a very close link between tumelo le ho loka. Hobaneng ho loka ho latela lentswe la Modimo ke tumelo. E re ya lokileng o tla phela ka tumelo. Mme re fumana jwale hore bosiyo ba tumelo, ka bosiyo fela ba tumelo, ha re so re o etsa sebe, ka bosiyo ba tumelo se seng le se seng se ka etswang, se seng le se seng se ka etswang, moi se seng le se seng se ka etswang ha tumelo le siyo ke sebe. Se ka ba setle, se ka ba sebe, se ka itshwanela le tse ding fela ha fela se etswa e se ka tumelo se sebe. Mme hobane ke sebe, Modimo ha ho ka moo o ka kgahliswang ka teng. Empa tumelo ha e le siyo ha ho ka moo Modimo o ka kgahliswang ka teng. Ellen White o entse statement in a week of prayer a le Australia mane ka nako e nngwe. Mme ke na le paragraph e feletseng ya statement seno. O bua mantswe ana ao ke kopa hore re tle re shebe se bolelwang ke yona letsatsing la kajeno. At 9 o'clock, or I attended a meeting of the students in the school chapel, or about 80 people were present and the room was full. An hour was occupied in reading and in talking to them about the necessity of their understanding how to exercise faith. This is the science of the gospel. The scripture declares, without faith, it is impossible to please God. Or the knowledge of what the scripture means when urging upon us the necessity of cultivating faith is more essential than any other knowledge that can be acquired.
hobane jwale o bua ka se wa reng ke the science of the gospel kapa mahlale a efangedi. Mahlale a efangedi. Ka mahlale ho bolelwa tsela eo efangedi e bang effectively efficient ka yona. Tsela ya tshebetso ya efangedi, tsela eo efangedi e sebetsang ka yona. Hore e mong le mong o hloka ho utlwisisa taba ena ka ntle ho tumelo, ha ho ka mo Modimo o ka kgahliswang ka teng. O re tsebo ya seo mangolo a se bolelang ha re rotloetsa hore re cultivate tumelo kapa re hodise tumelo. O re tsebo eno e bohlokwa ho feta tsebo e nngwe le e nngwe eo motho a ka e fumanang lefatsheng. Or we suffer much trouble and grief because of our unbelief and our ignorance of how to exercise faith. We must break through the clouds of unbelief. Haeba e teng ntho eo re hlokang ho e hlola ke ho se dumele. Haeba e teng ntho eo re hlokang ho e hlola ke ho se dumele. We must break through the clouds of unbelief. We cannot have a healthy Christian experience. We cannot obey the gospel unto salvation until the science of faith is better understood. Or re kekeng ra ba le maiphihlelo a lekaneng a bo Kriste. Re kekeng ra utlwa efangedi e isang pholohong ho fihlela re utlwisisa the science of faith kapa mahlale a tumelo, and until more faith is exercised ho fihlela re sebedisa tumelo e jwalo. There can be no perfection of Christian character without that faith that works by love and purifies the soul. Or kekeng ho ba le ho phetheha ho semelo sa bo Kreste mothong ka ntle le hore tumelo ela e sebetsang ka lerato e tle hlwekise moya. Taba ena e ngotswe ho the Advent Review and Sabbath Herald, volume 75, number 41, October 18, 1898, page 661. Tumelo hantle ke eng? Bakreste ba bangata taba ena mohlomong ha ba e tsebe. Bakreste ba bangata e ka nna ba ha ba e utlwisisi. Ba bang ba ka tswa ba tseba tlhalosetso ya tumelo ya hore na tumelo ke eng. Definition yane e re fumana ho Hebrews 11:1 e re now faith is the assurance of things hoped for. Tumelo ke tiisetso ya dintho tse tshepilweng. Bampa ba sa tsebe the idea, however, that is in the definition. There is an idea that is communicated in the definition. Hoba Roma 10:17 mane tumelo e fela e tla ka ho utlwa, mme kutlo e tla ka polelo ya Modimo. Ra e sheba temanena nakong e fetileng, tumelo e fela e tla ka ho utlwa, mme kutlo yona e tla ka polelo ya Modimo. Kutlo e tla ka polelo ya Modimo. Re sheba Mateo 8 temana ya 5 ho ya botshelela. Molaodi wa lekgolo o atamela Jesu Kriste ha kena Kapernaume, mme wa mo rapela, wa mo kopa. Ke temana ya 5 eno ya botshelela e re hore ho yena morena, mohlanka wa ka o rapaletse tlung, o omeletse ditho, mme o kula hampe. Bebele re empa molaodi wa lekgolo a bua le yena. Ke temana ya 8 eno ke se buang ke molaodi wa lekgolo. A re morena, ke na tokelo ya hobane o kena tlung ya ka, o mpe o bue polelo fela, mme mohlanka wa ka o tla fola. Temana ya botshelela e tliswang ke karabo ena ya molaodi wa lekgolo ke hobane Kriste a buile mantswe yana. O ile a mo sheba a re ho yena, ke tla ya
ho mo fodisa. Kreste ha bua hore o tla ya ho mo fodisa, molaodi wa lekgolo o bua mantswe a bohlokwa bakeng sa thuto ya rona. Ha ke na tokelo ya ho bana o kena tlung ya ka, mpe o bue polelo fela, le mohlanka wa ka o tla fola. Baroma 10:17, tumelo e fela e tla ka ho utlwa, mme kutlo e tla ka polelo ya Modimo. The centurion had a desire in him. Ha o bala verse 10 mane, Kreste o bua mantswe a tsotang tumelo ya monna eno. Tumelo e tla ka kutlo, kutlo e tla ka polelo ya Modimo. Molaodi wa lekgolo o re ho Kreste, ha ke na tokelo ya ho ba o kena tlung ya me, o mpe o bue polelo fela. O na le tshepo le tumelo polelong ya Jesu Kreste, hore Jesu Kreste ha ka bua polelo fela, ho tla phethahala. O tshwaye mantswe ano, Jesu Kreste ha bua polelo fela, e tla phethahala. He had a desire in him ya hore Kreste a mo etsetse se seng, mme Kreste ho yena ke tla se etsa, empa yena hore tjhe, bua polelo fela ya seo, mme se tla phethahala. He had an expectation ya hore the word will do the work. O ne ana le tebello ya hore lentswe la Modimo le tla etsa mosebetsi o hlokehang. O ne ana le tebello ya hore le kgodiseho le tshepo ya hore lentswe la Modimo le tla fela le etse seo le se boletseng. Nthwena ile ya mmakatsa Kreste. O ile a re Kreste ha mo araba a re a tsota, mme a bolella ba mo latelang a re, ka nnete ke a le bolella, ke re ha ke so ho bone tumelo e kalo le Israeleng. Hona ke tumelo, ho boletse Kreste, mothehi le mophethi wa tumelo ya rona. Ke yena ya itseng hona ke tumelo, and it is great faith. Ara e kana le Israeleng ha ke so e bone. This man simply expected for the word of God to do the work. He depended upon the word of God for the fulfillment of his desire. Underline this. He depended upon the word of God. O ne a itshetleile hodima lentswe la Modimo hore ho tle ho phethahale se labalabelwang le se hlokwang ke yena. If there's anything over Kreste re hlokang ho ithuta yona, is dependence. It is dependence upon the word only. O re bua polelo fela, ho tla phethahala. Jesu ha o qeta be o re, this is faith, even great faith. Israeleng fela ha ke so e bone. This is perfectly plain hore the expectation of the word of God to do what the word of God says. Tumelo. Tebello ya hore lentswe la Modimo le tla phetha seo lentswe la Modimo le se bolelang. That is faith. That is what is in the definition. Our faith is the assurance. Tumelo yo. It's a lentswe fela. Polelo fela. Mohlomong haeba ene le teng ntho eo re ne re ka e sebedisa e le sehlohwana sa thuto ena, ke hore polelo fela. Polelo fela. Polelo fela. Tshepo eno ya hae polelong fela. Ho polelo fela. Ke yona se bitswang tumelo. Thuto ya bobedi ke ena. The centurion did not expect himself to do what the Lord said.
o ne a sa itebella, o ne a sa tshepa hore a ka etsa seo lentswe le se bolelang. Tshepo ya hae ne le hore lentswe lona le tla phetha seo lentswe le se bolelang. Polelo fela. O ne a sa tshepa hore ke tla ya ke mo fodise hobane morena o ne a tshepile hore lentswe leo. Ha e ne bana a tshepile hore yena a ka etsa se lentswe le se bolelang, o ne a tla ba tshepile ho yena. Hantle seo Modimo a se rutang ke hore re tlose tshepo ho rona re be lentswe la hae. Makgatlo a mangata re itjwetsitse hore ke tla etsa seo lentswe le se bolelang. Israel ka nako nngwe e kile a re a le maotong a thaba ya Sinai, yaba o ballwa seo Modimo a reng ke melao ya hae. Ha araba polelo, ha araba Israel o re everything that the Lord says we will do. Ba re sohle seo morena a se boletseng re tla se etsa. Ba tloha mono fela ba ile ba khumamelana mane. Makgetlo re le ba Kriste re ileng ra itjwetsa ra ba ra bolela phatlalatsa hore re tla etsa seo morena a reng re se etse, seo lentswe la Modimo le se bolelang. Mme a ba re beha matla hodima rona, mme re bone over the years ha re hloleha ho etsa seo lentswe la Modimo le se bolelang. Thuto tsatsing la kajeno ke hore it is not for you to do what the word, it is for you to depend on the word to accomplish what the word has said. Hobane ho nka karolo e jwalo kapa ho nka position e jwalo o ho dumella matla a lentswe la Modimo ho phethahatsa thato ya Modimo bophelong ba hao. The arm of flesh will fail you. Ye dare not trust your own. O se ke wa itshepa wena, o mpe o tshepe lentswe la Modimo. He did not expect himself to do what the word said. He expected the word to do what the word said it would do. Itshepa bo yena would have been to deny any power or life that is in the word. It would have been to depend altogether on himself. Jeremiah 17:5, cursed be a man who puts his trust on another man, who maketh flesh his arm. We are not to put our trust in man. Tshepo ya rona ha rena ho e beha dihlomong tsa matla tsa nama. Tshepo ya rona re tla e beha ho Jehova, hobane lehlohonolo ya itshepelang Jehova. Hangata re phoqile ka lebaka la ho itshepa bo rona hore re tla fela re etse. Taba ena ya ho etsa lentswe la Modimo ha ya itshetleha boitjwetsong ba ka, ha itshetleha boitjwetsong ba hao. Taba ena ya ho phetha thato ya Modimo ha ya itshetleha in our strong determination kapa ho tsitlalleleng ha rona. Taba ya ho phetha lentswe la Modimo itshetlehile matleng a lona lentswe la Modimo. Thuto ya boraro. The centurion did not expect even the Lord himself to do what his word said. He did not expect the Lord to speak the word, and apart from the work, Modimo cannot be separated by some other means. Yena o phetha seo lentswe le se boletseng. Ha buile lentswe, the same word le tswang ho yena le tla phetha seo lentswe le se boletseng. That would not have been faith. Ha ene ba Kriste ana tla ya phetha
seo lentswe le sebeletse. O re bua lentswe fela o tla phethahala. Bua lentswe fela, polelo fela o tla phethahala. Hore ebe Modimo o na tla lebella hore a phethe ka boyena ka tsela e nngwe seo lentswe la hae le sebeletseng would have been to deny that God is able to do whatever his word says simply by the agency of the word. Lentswe la Modimo le na le matla. If you want to exercise faith and exercise great faith, then you must receive the word of God as it is in truth. The word of God, expect that word only. To do what it says. To depend upon the word only. So that lona le tsebe ho phetha ka ho wena. Se bolelwang ke lona. The word of God has power. It has power to do for you. It has power to do in you what the word says. Asking in faith, you will receive what you ask. And being justified by faith, you will have peace with God through our Lord Jesus Christ. That's the Advent Review and Sabbath Herald, Volume 75, number 50, December 13, 1898, page 798. Monna wa Roma, ya neng a nenwa ke ba Israele jwalo ka mohedeni, ya phetseng le bahedeni bohedeneng ba tumelo ya go mamela ditshwantsho. Monna wa Roma, ya neng a tsebile ho hong ka ntle ho thuto ya Bebele, re mo fumana a bona. He became a witness. He witnessed. A fetwa paki. O bone ka ho bona fela a bona hore seo Jesu a se boletseng se a phethahala. Hobane fela a bone hore monna wa Jesu ha a buile ho a phethahala, ya ba o tshepile taba e. Ke sona se tliswang ho wena le tumelo. Ha Jesu a buile ho a phethahala. Mme itse hobane a bona hore seo Jesu a se boletseng se a phethahala, ya ba o itshetleha polelong ya morena. A ba le kgodiseho ya hore polelo ya morena e na le bophelo. A ba le kgodiseho ya hore polelo ya morena e na le matla. A ba le kgodiseho ya hore polelo ya morena ya tshepahala. Isaiah 55, temana ya 10 le 11, e re hobane jwalo ka ha pula le lehlwa di theoha lehodimong, mme di sa kgutlele teng di so ho nosetse lefatshe ka botshepehi, le ho behisa le ho medisa, le tle le ntshetse mojadipeo le moji bohobe, ho dutse jwalo lentswe la ka le etswa molomong wa ka, le ke la kgutlela ho nna le lefela, empa le tla sebetsa se ratwang ke nna, le phethe seo ke le rometseng sona. Lentswe la Modimo le a tshepahala. Ha le tswile molomong wa hae, le ke la kgutlela ho yena le lefela. Jwalo ka ha pula le lehlwa di kekeng tsa ba tsa kgutlela hodimo, di sa medisa, di sa ngobetsa lefatshe, e sa medisa, le sa behisa, le sa ntshetsa mojadipeo, le hore ya jang a tle a je bohobe. Ho jwalo lentswe la Modimo le tshepehile baratuwa, lentswe la Modimo le tshepehile, lentswe la Modimo le tshepehile. Le ke la kgutlela ho yena fela le sa sebetsa. Ore empa le tla sebetsa. You want to know what works? It is the word of God. What I would say about ha ile hantle bo Kriste mo ntho e sebetsang keng ke lentswe la Modimo. But I would say about na se phethang bo Kriste keng ke lentswe la Modimo. Ore le ke la kgutlela ho nna le lefela, empa le tla sebetsa. Number 1, number 2, le phethe seo ke le rometseng sona. Go botsa buka ba Filipi ga o le a 2 temana ya 13 e reng hobane Modimo ke yona
o sebetsang ka ho lona ho rata le ho etsa ka boithatelo ba ona. It is God who worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Ke lentswe la Modimo bana beso le sebetsang ka ho rona. Modimo does that by the agency of his word. O re ka lentswe la hae o tla phetha, ka lentswe la hae o tla sebetsa. Ke yona Modimo o sebetsang ka ho lona. Receive the word. Polelo fela. Centurion monna wa lekgolo wa Moroma o ile a amohela polelo. O ile a kopa polelo ho morena, bua polelo fela, bua polelo fela. E na le matla a ho sebetsa, e na le matla a ho phetha. Ba bangata ha ba tsebe bophelo bo fumanang lentsweng la Modimo. Ba bangata ha ba tsebe matla a fumanang lentsweng la Modimo. Lentswe la Modimo le na le matla, le na le bophelo. Lentswe la Modimo le ka etsa, lentswe la Modimo le ka tshepjwa, lentswe la Modimo can be depended upon. Lentswe la Modimo le a tshepahala, it is reliable, le a tshepahala. Polelo, mme polelo fela. Johane 1:1 itse ho rona lentswe le ne le le tshimolohong, mme lentswe le ne le le ho Modimo, mme lentswe e ne e le Modimo. Dintho tsohle di entswe ke lona, mme hara dintho tse leng teng ha ho letho le entsweng ka ntle ho lona. Bophelo bo ne bo le ho lona, mme bophelo e ne le lesedi la batho, mme lesedi le kganya lefifing, mme lefifi ha le aka la le amohela. Batla ho tseba rena lentswe le tswa kae? E sale le teng ho tloha tshimolohong. Batla ho tseba rena lentswe le ditswe kae? Lentswe le ho Modimo, e sale le ho Modimo. Lentswe e sale e le Modimo, lentswe ke Modimo. Dintho tsohle di tswa lentsweng la Modimo. Lentswe fela, polelo fela. Dintho tsohle tse teng di entswe ke lentswe la Modimo. Dintho tsohle tse leng teng di tswa ho lona. Ha ho letho le entsweng ka ntle ho lona. Wa tla ho tseba hore na bophelo bo tswa kae? Bophelo bo ne bo le ho lona, mme bophelo e ne le lesedi la batho. Tell me what a Christian is besides the word. Thotheng ke bo Kriste a iyo ka ntle ho lentswe la Modimo. Lentswe le re buang ka lona ile la fetola nama, la tla hara rona, la tla hara batho. Re bone kganya ya hae e tshwanang le ya mora motho. Baratuwa ba ka, inkele lentswe la Modimo. Lentswe mme lentswe fela. Haeba e teng ntho e tshwanelang e be lenyora la maKreste kajeno, ke hore lentswe la Modimo le ikahele ka ho yena. Lentswe, polelo, mme polelo fela. Ka yena tumelo e tla hola, ka yena tumelo will be exercised. This is the science of the gospel. Faith that is produced by the word. Bua polelo, mme polelo fela. Mantswe ana e ke be hlono le ho rona le maiphihlelo ka lebaka la Kriste Morena. Amen. Amen, amen. Ka nnete re a leboha ntate Molotjwa ka thuto e matla eno. Polelo mme polelo fela. Nna ha o no ka re ke efe sehloho thuto ena, ne ke tla re polelo mme polelo fela. Mme polelo fela. Wena wa kgetha ho se efe sehloho thuto ena, mme ke ka moo Morena Modimo a neng a o file ka teng.
ka nnete re lebohile ntate Molotjwa e se ka Morena Modimo ka tswela pele a ntse a hlonolofatsa molaetsa kapa mosebetsi le bosebeletsi ba hao. Re Ke a ka leboha nako ntate. ena ko memehe moholo wa ka o tlo ko o re kwalle ka thapelo. Ha re rapeleng. Morena le Modimo wa rona, re a o leboha. Re a o leboha ntate, re a o leboha motswadi. Re a o leboha wena eo re tswang ho yena, wena eo re phelang ho yena, eo re phelang ka yena, le eo re tlang ho kgutlela ho yena. Re a o leboha ka tlhonolofatso ya lentswe la hao. Re a o leboha hape le ka monyetla wa ho abelana ka lona. Ntate, re a o rapela a matla a lentswe la hao a ke a phele ka ho rona. Re tle re bone ha lentswe la hao le phethahatsa seo e leng thato ya hao maphelong a rona. Thapelo ya rona hoseng hona ke hore lentswe la hao le ke le sebetse maphelong a rona le maphelong a bana ba rona. Lentswe la hao le ke le phethahatse thato ya hao maphelong a rona le maphelong a bana ba rona. Re rapella kereke ya hao ka lefatshe lohle. Lentswe la hao a le ke le sebetse ka hare ho yona, mme le phethe seo e leng thato ya hao. Re a leboha moya o halalelang ka ho re tlisetsa lentswe le tshepehileng, lentswe that can be depended upon, lentswe leo re ka phelang ho lona, ra phela ka lona, lentswe le le matla le bophelo ho rona. Jwale rona jwale Morena, o re etelle pele ditshebeletsong tsa Sabata, o re hlohonolofatse ka mahlohonolo a letsatsi lena la phomolo a o itshepisitseng hore o tla re hlohonolofatsa ka ona. Re a o leboha, re a o boka ka lebitso le matla la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste. Amen. Amen. Mohiye motle wa Sesotho Sermons and Programs, ha re entse tjena re fihlile pheletsong ya thuto le tshebeletso ya rona letsatsi lena. Ke tshepa hore o hlohonolofetse jwalo ka ha nna ke hlohonolofetse ke utlwile ditaba tse monate tse tswang ho Morena Modimo tsatsing lena. Re ke o meme hore o tlo o join hape bekeng e tlang ka nako e tshwanang ka tsela e tshwanang ya reng ho wena ho fihlela re teana nako e tlang ko hawa ka mehla ke thapelwa le tete la mohale. Empa wa tseba ha ke tsamaye ke le mong, ke tsamaya le bana beso ba ntseng ba nthusa ka morao ka mona moifo wa Sesotho Sermons ka botlalo. Ke ntate Seiso Mokuditi, ke ntate Kwantlana Molefi, ke mme Mamojela Selebalo le ntate Mokgibele Thapa. Ke a le leboha bana beso ha re ne re sebetse mmoho. E re ke qetelle ka ho leboha wena hape ntate Molotjwa ka nako o iphileng yona ngwana mme hore o tlo re arolelana o tlo re fa molaetsa o monate ho tla etsa mosebetsi ona wa Morena Modimo through Sesotho Sermons and Programs. Morena hlohonolofatse ntate, re a leboha. Thank you ntate. Mohiye motle e tswe kgotso.